Одну вещь заметил, хотел тебе сказать. Что? Ты знала, что у всех диктаторов, у всех авторитарных правителей есть один общий знаменатель? Как интересно. Это Какой? жестокий отец. Да, похоже на то. Дополнительные очки твоему другу Фрейду. Dictateur préféré. Рамзан Кадыров. Oui, absolument. Mais tu peux me permettre, on a tout de même un petit peine pour Gurbangulы Berdımухamedova, machin là. Le doux du Turkménistan. Oui. Savais-tu que c'était un ancien dentiste totalement obsédé par l'hygiène? J'adore tout ce que j'entends. Ouais, hein? C'est comment parler. T'as quoi? Un peu, oui. Ah.